Пәзім Рашири Шамырықсен проектчесен конкурсын пәзімледе весен палла. Бұре онда шичіпенде сағыр жырытла шиын худшынна. Шиндерюшесен ешінче перенгендешсемде бұр. Шубашкарды вереню адалановен центринчи специалист Александра Вострова, тада ширымда хырмышкулда врендеген Кристина Шигельдеева. Візене шершер пенденге грант пана. Ширымды хырмышкулда шагранда илме пірреміш ход егевенде вұнылтымыш жылда проект хадерлене. Ана стрелоксен шырвадырбелік мыш дивизиен ешінче пулна, чаваш салдагызен шабы жошыл ерне тепчес, тыванезене дубас, ржевшевы хинжи пышхунызен юлашкизене тербелезе бұдарас телевбе пужарна. Еге жылға ала экспертсем шагыше тевішлебе хаклана, шичірбінденге грант пама ежынна. Шавкшана ебір ядамыр Шубашкар хулынде ергелеген, ета ергелене школа третизамвали штаб тума. Вол пирен шак шиу хотра педем хулари шыравушкызене перлештерзе эшлеме положаган выры булат. Егебіндевін білікміш шулданба гвардеец шыраватряджа ржевтары хинже пилихут пулна. Варжевағаденже онда шабышны шырвадыр білікміш стрелоксен дивизиенже чилай чаваш хыбарзыр жуғална. Шыравжызем вылдырықра дупная балзенжен музейда ергелене. Олег Тюнтеров пужарна сумлы жедыса, Кристина Шигельдеева вірендеген кыжал грант эльметивишле булна. Шагукша лартны жуғыштылеве пурнышлама майбараса шана шешіндерю жезем. Министерство обороны архивы бұр подос хулынде онда газабір хамар ішіре шетмен архив материализене пухса, візенезе ергелезе, азыну кенегіне ғыларышын. Ша хамар шервадыр белікмеш дивизинде шабышна патырзен ядебе ғыларышы ша кенегіне. Шыржыв жайынжи конкурсра палырна тебір проекта Александра Вострова хадерлене. Эбі тада шүтшандалық әже экологи жылдалығынже уйрыма хаван ергелезе бұны хастар шамрық. Адыл тада пөджік юған жив давражызыне тазатса дербелез әже шкула жізене деявыштарна. Грандук шибе пірбужынны әже малылады дузабырашын Александра Вострова. Чаваш еңгаларам вали Алиса Александрова, Вадим Владимиров.